Upis bude tirac po 31. maj, s tým, že školy hodní upisovať i posle toho datuma. Na osnovi podatkov od dzecoch, kotri u pririhtujúcej predškolskej programy, občekuje še, že by še u tým roku do osnovnih školov u AP Vojvodini do prvej klasi mali upisať skolo 17.600 školjare, co za 300 školjarov menje u odnošenju na prešli rok. Do prvej klasi osnovnih školi še može upisať každý dzecku, kotre po 1. september toho roku napoljni najmenje 6,5, a najveći 7,5 roki, co znači, že bi še u školskim 2017-2018 roku mala upisać generacija dzecoch, kotra narodzena od 1. marca 2010 roku po 28. februar 2011 roku. Do školi še može upisati i dzeci kotri bi po 1. september mali napoljnić 6 po 6,5 roki z obovjaznim preverjovanjom jih porihtanosti za školu, jak i dzeci kotri starši od 7,5 rokov, kotri še prehorotu ljebo pre drugi opravdani pričini nje mogli skorej upisać. Škola dlužna na vymahanje rodičov, a u skladze s jej možljivosťami upisać každé dzecko z područja školy ljebo područja druhej školy.